Tamjari, Ming Tabribis Putarang Uchari, Asimuru Pauda, Tongjuda Urban Primary Health Center Amahangdokre, Dr. Matikjana Tamduna Anaraim with the Darkar of Polam Kudimo Pongangani Hana Health Minister Na Pondokre. Mapung Pau Pizari. Tongju Part to the Labor Konok Konang Kongda Urban Health Center Ama Health Minister Funjatang Tonsing Nang Asi Hangdokre, Taramadu that Tongju Kendragi MLA TH Bishorjit, Health Director Okram Ibomcha, Family Welfare Gate Director Rajo Namaru Music when the Saryaki, Taramga Bari Lena Health Director Ibomchana, Urban Health Center Asisu, Hojiki Matamda Yam Namaru Eba, Analaying Gimapama Oide, Masina Hospital da Analaying Chatpada, Tenganamba Awabakaya Aduk on Mangamlagani Haike. MLA Bisorjina Tongju Kendra da Asigumba Urban Health Center Amathamba Habisi Tongju Kendra Gida Natana Ifal Iski Mioikiana Analayingi Kudung Java Fangadoribani Center Asida Matau Togadoriba Doctor Nurse Amadi Staff Singna Tamoi Singna Miamgi Seva Tawiu Tongju Kendra Gi Praza Singnasu Urban Health Center Asida Mateng Pangduna Doctor Amadi Nursingna Tabuk Tobada Ayat Apan Piviganu Haiki Health Minister Funjatang Tonsingna Manipurda Analayingi Lamda Chakwahanaba Sarkar Asina Angambatak Tabuk Paikali, Ngasi Hangdoliva Urban Health Center Asi Pungkun Mari Chupna Matau Tonanaba Atubumatam the Tabuk Hauragani, Center Asida Hospital Amada Leba Marueva, Analayingi Kusukulizing Tamduna Miamgi Seba Tonanaba Honagani, Matau Togodoriba Doctor Amadi Nursing Nasu Miamgi Kalaga Matampumna Mata Katopagaluna Tabuk Togadabani Fundoki. Healthcare Habise, healthcare service, healthcare system Anise, Kamana, Tore, Toganabakana, Hosi research to doctorate Aiba practically Kanoto Bakambuna, Hypersi Chumgani, Hali, Ado, Kuacha House, Han Tabanadi, Chum the Chumbayane. Kuadi Rana, Pand Kari, but Myanmar Zada Nakalande expired Suretaba Migi, Lalon B, or another Gimbi, Sari, Chontok Piganu Share. Asigumba Tobacada, healthcare system, hostel da Anava admit to Su Hantaradi. Adoredi, Doctor Gi, Nargi Tabak Kira di Handre. Doctor Gi Nargi Hida Tabakse, Hantada Mahatanatana. Echo di Isada so percentage do. Healthy state oin and what I say. But she's I oina, I'm the serious beside Tony. Manipur Amadi Myanmar border Wadiba Jurasampurgi Bihang the Labor Primary Health Center Pungkun Mari Chupna Matau Tonanabat Singat Kendragi MLA Jinswa Hauna Hangdokre Manipur Sarkar Health Department Amadi National Health Mission Gi Makada Labor Dr. Singh Matau Fazana Todravadi Miamna Akiba Laitana Pau Pibira U Chap Saba Action Lawani Haina Department Amadi Mission Gi Director Wadiba Okram Ibom Jana Fundokre Masida Michung Sangagi Wafam Lairoi Haidi Hidamaski Matanda Paudam Ama Manipur amadi Myanmar ga tainaba border area da laiba Behang Primary Health Center bu 24/7 amadi angang pokpagi kudong chaba lehenbagi thoramda Director O Ibum Sana wapam si phongdoki bani border area da asiguma kudong chaba fangan basi Behang VAC asina ahan bu oire thoramadu da Singat Kendrugi MLA oiriba Jinso Hanjo amadi DC Lumning Thang loinana UNICEF ki consultant Arun Maitram su sarugyaki PAC asi 24/7 on ba aduda ultrasound facility su fangan ke MLA Jinso Hanjauna singi arapa mapam singda anaye tholokpa matamda yamna kudongcha da bakaya khunja singna mayokne Behang Primary Health Center asida director na achouba kudongcha ba ma lehen basida khunja singna kanaba fanglagani loinana angang sibagi changsu yamna hantargani miyamna su chingda laiba office singda Lady by staff sing the full cooperation Piduna, so can another Bahona see have a weapon Pongdoki. It is Kendrasi, the remote area, ni man of Kamanina. Aduna, Nasi, Honza, Sidasi, the Siam Helga, Honorable Sim Suit, Hagandi, Maduga, director on the city, Padlo Virga, Rigging Nasi, sing out the lady, graduate ladies, being those you can ultrasound. Director Okram Ibom Sana, Singi Manung Hanjina Laiba Primary Health Center Sing, Punamak Matang Matangwena, 24/7 gi service Taunanaba, Kudong Saba Fangalagani, Luenena, ultrasound Amadi Angang Pokpa Yabagi Kudong Sabasu, Lehelagani Haki, Masina Angang Sing Pokpada, Sibagi Changsu Hunteragani, Mahakna, Health Director Hek Orakpadagi, Primary Health Center, Primary Health Subcenter Amadi, Community Health Center Kaya Yang Chinduna Lakli, Masida Infrastructure Kaya, Matik Chadaba Amadi Dr. Sing Matau Nintina Torum Daba Kaya Tengai,
मखोइसिंग मथौ फजन तौननबा अमदी लेमना पीबे याबा हिदाक लांगतकसिंग पीननबा मरी लेनबसिंग द खंगन करे डॉक्टर सिंह न कथोकपग लोइना मियामगी इंटरेस्टा थबक तौब चंगी प्रजा सिंह नसु डॉक्टर सिंह द कोऑपरेशन पीबियु अवारापा अमदी पेंदब कया लेरबदी डायरेक्टर मसादा वकत पियु हाइकी मथौ तौदब डॉक्टर सिंह गी मथक्तदी सबसाबा एक्शन लौगनी हाइब वाफमसु डायरेक्टर ओ इबुम चाना फोंदोकी अरुगा अतोपा मणिपुर की मफम अथाब अथाब जगह दा अखोइना चलगा चक्पी कारों टेक्नोपल अरुगा असोंदना जेसामी तामेंगा ना चलुरे मैं पुरमक से अखोइना टारगेट तौरगा अवर अवर जगह से सिंगी लमदना हेना फॉर द टाइम बिंग अखोइ नीड ऑफ द वार से हौजा हौजे हाना दा काले से सिंगदनी है से अखोइ मादगी वाखलोंदा सिंगसिदा याम थबक से अखोइ हौजा थौरम अदु लोरब मतुंगदा एमएलए अमदी डायरेक्टर यावब टीम अदुना चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट लैबा जेंजौ प्राइमरी हेल्थ सेंटर अमदी सिंहाट प्राइमरी हेल्थ सेंटर की फिबम सु यंगसिन की सेंटर अनिसिदा अवारपा कया लेरिबा सिसु अतुब मतमदा कोकननबा डायरेक्टर ओ इबोम साना होनगनि हाइब वाफम थमकी ISTV पाउगिदमक एन रंजन अमदी सुरेंद्रो मैनमग लोइनना नावरेबम फिलिप्स बेहांग चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट Manipur State Power Distribution Company amadi Manipur State Power Company haiduna government company anina chatkiba April gi tang amadagi thabak horokiba asina Manipur da mai gi fibam da ahom kharadi lakpa hore haina Manipur Electricity Employees Union na thadrok cherol amana khangalakli hen fagana ba amadi khumang chauksina ba mateng pangnarasi haina union asina appeal tawrakli October gi tang kuntra dagi November gi tang manga fawba Haryana gi Gurugram da chathakada taramari suba All India Dance and Drama Festival da saruk yaruna ba Film Academy Manipur gi miyoi kumangana saruk yaba kangbu ama Governor Rota laiba Academy asigi office tagi lamthakre Academy gi President Momon Director KS Ranjit amadi Prosecution Director NG Tes Kumar na chungba miyoi kyana saruk yaki Cycle block manung chana laiba Laisiful Khul amasung Raisofung Khulda Swaz Bharat Mission gi makhada chathakiba akoibagi fibam luna na thambagi thabak sing Cycle block ki SDO Manihar na chungba team na haktengna na yengsingkre yengshinbagi khungchat asida khul asigi khulakpa Village Development Committee gi members sing yauna khul gi mafam sing da chatuna yengsingki SDO Manihar na khunja sing da development haiba asi ai na hana hobu changi sarkar amasung department na maduda mateng pangduna chatlabadi mai papangamgani thabak tawbada wakhalon tinaba yamna maru oi haiki village masing khara swatin to rami adu masi si adum numai hai tai masi je lambi thong karikra mayam si nali hastana ba interview kogi road side da aina amukana su aina message no da appeal tong ning ba hai tai ba jigi approach road changi ba si road side se kogi phajaba ko gumba dari fruit plant gumba dari lay gumba sumba kanase kar thabi ragadi hena village ki beautification hoga do hai ta samna beautification hoga do ba plan ji decoration hoina na bakra sembiro Malo makha lakai da leba canal amada chakiba tangkulum dagi nungtilda siduna leramba chahi nifu manga rongi leng oigada banupagi asiba hakchang adu ngasi fawba masakma minkhang mangamdri lawliba tangkunipan ge nungtil pung ama fawbi manungda kanagumba singna claim tawradrabadi ain gi matung ina dispose tawragani haina Manipur police na khangalakli ngarang ningol chakau bunamita tidem lambi ge airport mayada tata winger amaga maruti amaga thengjinabada miyoi mari aso open nangkre Thongjuda Urban Primary Health Center am hangdokre Dr. Matikcha na thamduna ana laying bada darkar oiba polam khudimak phamangani haina Health Minister na phungdokre ming tabri bismo mukahna khunjari